Yes, amahoro y'Imana rero nakomeze kubana namwe aho muri hose yaba ari hanze y'igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Nk'uko rero mubimenyereye akaba ari umwanya w'amakuru agezweho kuri izi saha. Amakuru rero yacu tukaba tugiye kubabwira umupolisi wasinze akerekura abantu 13 abakekwaho rero ibyaha ngo bajye kwirira ubunani. Umupolisi rero mukuru wo muri Zambia yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano muri iki gihugu nyuma rero yo gusinda akarekura abantu 13 bakekwaho ibyaha bari bafungiye rero muri kasho kugira ngo bashobore rero kujya kwizihiza ubunani. Yes, Titus rero Fili usanzwe akorera iperereza ku byaha yatawe rero muri yombi nyuma yo kurekura abo bakekwaho bari bafungiye rero kuri muri sitasiyo ya polisi ya Leonard Shilo iri rero mu murwa mukuru wa Lusaka. Nyuma rero yo kubarekura rero nawe yahise atoroka. Yes, abo rero yarekuye bari bafunze bashinjwaga rero ibyaha birimo gukubita, ubujura ndetse no kwinjira mu nzu y'undi mu buryo rero bunyuranyijwe n'amategeko hagamijwe rero gukora icyaha. Kuri ubu rero barimo kwihishahisha ndetse batangiye igikorwa cyo kubahiga. Umuvugizi rero wa polisi ya Zambia Ray Hamonga yavuze ko rero Fili wari wasinze yatse ku ngufu imfunguzo za kasho. Umupolisi rero ku rwego rwo hasi Sela rero banda kubunane. Nyuma rero yafunguye rero kasho ifungiyemo abagabo na kasho rero ifungiyemo abagore, nuko ategeka abakekwaho ibyaha kugenda rero avuga ko rero bafite ubwisanzure bwo kwinjira rero mu mwaka mushya. Yes, yakomeje agira ati rero mu bakekwaho 15 bari muri kasho 13 rero baratorotse. Nyuma y'ibyo rero uwo mupolisi mukuru yarahunze rero ava aho hantu. Dickson rero Jerry wari warahoze ari umuvugizi wa perezida wa Zambia akanaba rero umunyamategeko abinyujije ku rubuga rwe rwa Facebook yatangaje ko rero ibyo Fili yakoze ari urwenya gusa rero agaragaza ko atari ubwa mbere byari bibaye muri kiriya gihugu. Yagize ati rero ndi gukomeza guseka iyo nekereje ukuntu rero byari bimeze ni urwenya. Ati cyakora rero nanone nibutse ko ibintu nk'ibi byabayeho mu mwaka rero w'igihumbi 1997. Ngicyo gihe rero nk'uko BBC bivuga ngo bucya rero ari kubunani mu mwaka w'igihumbi 1997 wari umucamanza rero wo mu rukiko rukuru rwa Kabanzo Canda rero yapfuye wari rero uzwiho guteza rero impaka. Yategetse rero ko abantu 53 bakekwaho ibyaha bafungurwa. Bamwe rero muri abo polisi rero yafataga ko bateje rero akaga. Kandi rero yari yararakajwe no kuba abo bakekwaho ibyaha bari baratawe rero muri yombi mu mwaka rero w'igihumbi 1992 ariko rero bakaba bari baragejeje icyo gihe bataraburanishwa. Gayo nguko. Yes, inshuti rero bakunze mu Mutsindo TV ni munyemerere amakuru yacu tuyahinira hanga mbashishikarize koza gukurikira andi aza gukurikira. Nkaba nakwibutsa ngo niba uri mushya kuri channel Mutsindo TV kora subscribe kugira ngo amakuru meza amashya utuntu n'utundi tujye tukugereraho ku gihe. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash, Imana ibarinde. Ciao ciao.